La transcendència de l'Adam Lazarski. La intel·ligència artificial s'ho menjarà tot! Ai, Déu. Vale, llavors per una banda hi ha aquest tio que s'ha carregat tots els que hi havia a l'hotel. I per altra hi ha l'altra bèstia que pertany a Chiron i que l'havíem descobert en el record de la Helena mentre treballava allà. Aquell deu ser el boss final. Aquest és del boss intermig. Aquí no puc anar. The body shorted out the generator. To get this door open, I gotta restore power. I per aquí? No sé on cui estic, Soterrani? Sembla que sí, Aquí no hi ha res més. Només hi ha el camí aquest. Control panel. Vale, això deu ser per restaurar l'energia, m'imagino. Ui, semblava la màscara d'aquell tio. Una altra foto. I ja està. Val, doncs hem de jugar amb aquestes coses aquí. Ja suposo que he de tirar aquestes palanques cap aquí. It's never that simple. Ah. It's never that simple. Aquí s'ha de fer alguna cosa també. The fuse is busted. I need to find a spare. El fusible. Ah no, això ja ho he fet.
Vale, he de trobar una cosa per substituir aquest. Genial. Espera, puc... Sí. Fuse. Paratge 35, voltatge 650. Aquí hauria de fer un petit incís, i és que quan estava gravant això estava a mig adormit, ja no sabia el que estava fent, i tal com veieu posat en paratge de 35 amperes. Doncs jo vaig ajuntar l'amparatge i el voltatge d'alguna manera i al final em sembla que vaig acabar buscant 60 amperes. Deu amperes, 20 amperes, 35, 10... Ja veureu, em torno boig. 35, 10... Què? Sí. Jo era el de 20. Oh. Era de 35, oi? Que ho havia entès malament, ostres. Aquest és. Uf! Necessito una dormida. Fire it up. Vinga, va. Ui. Yeah. Let's get out of here. Pots sortir per aquí? Sí. Això deu ser el soterrani. Però a l'altra banda també hi havia una porta, no? Vingut d'aquí. No, no hem vingut d'aquí. Vingut d'aquí. Va. Que no sé si podré tornar a pujar. Sí? Molt de silenci. Zero 42. Val, sí. Estic en el soterrani. El que no sé ben bé és... Ui. A quin punt del soterrani estic? 040, 039... I aquí un forat? Ah.
Penso que havia caigut per aquí amb la bèstia aquella abans, però no hi ha cap forat a dalt. No? Nope. I això s'acaba aquí. Què faig? Em tiro pel forat? Vinga, va, me la jugo. Ostres. Estic a la claveguera, ara. Però clar, per sota del soterrani... Acabo de veure una llum? Ah, no, és el reflex de les llums aquestes. Val. Una altra vegada dos camins. Vinga, va, triaré aquest. A mi és enorme tot això, eh? Genial. Keys log updated. A veure. Track down the killer. Això ja ho he complert. Ah? Sí. Investigate the killer's hideout. Ah, es veu que agafar alguna cosa de l'apartament de l'Ada, ara m'entero. I també tinc la missió aquesta que ja tenia acumulada, que és el de l'apartament 28 del soterrani. A veure si me'l puc treure de sobre també. Ah, llavors aquest deu ser el refugi de la bèstia. What a place. Hard to believe. Sí, la màscara. L'he trobat per sort, eh? Sí, la màscara que sortia en la ment de l'home aquest. Com es deia? Es deia Víctor? És igual. Un inhalador amb restes de substància. Genial. Es deia Víctor, no? Per posar-li algun nom. Sí. Victor's hideout. Un colom mort. Splicers. Haven't we invented enough ways to screw ourselves up? Què és això de splicers?
Hòstia, el cap! El cap del primer apartament. No. Oh, God. No. Sí que és ell. O sigui, el fill. This can't be happening. It's not fucking happening. Dad? What the hell? Dad? Are you there? What kind of a sick game is this? Dad, I'm still alive. The head. Don't connect to it. Adam? Adam, are you there? I need your help. There's a place. It's called Sanctuary. Adam? Adam? Just try to call me back. God damn it. Sí que és el fill, doncs. Human Head. Ui. Oh, em puc ficar la ment d'aquest tio també, no fotis. Adam Lazarski. M'ha dit que no em connecti. Jo crec que de moment li faré cas i donaré una volta per aquí. Perquè estem vivint masses emocions, em sembla. Ho deixaré això aquí penjat. Aniré a fer la missió de l'apartament 28. Molt bé, doncs jo acabaria de donar la volta, no? Mira, ja es pot sortir per aquí. Genial. Ui. Ara espero no anar a parar al santuari aquest que m'estava parlant el meu fill. No sé si tirar endavant, tirar enrere o què fer. Què coi? I les passes aquestes són un mal rotllo, Bueno, doncs seguim endavant, quin remei. Què coi era allò? Això era per obrir una cosa que no era aquí. Vale. Deu ser la porta aquesta. Que tinc la sensació que m'estic deixant totes aquelles coses enrere i que no podré tornar. Espera un moment. Anem a mirar una mica això.
Comments neural. I don't know what to believe anymore. The voice claiming to be Adam warned me not to plug into the head. Find sanctuary. Llavors no era el fill? Sí, era el cap del fill, no? Potser té la ment en un altre lloc. Se m'acaba de guardar la partida. I ara pugem! Ostres! He arribat al santuari. Allò és l'hotel. Vinga, va, doncs seguim. Ja que estem aquí. A veure si hi ha alguna foto. Té pinta de ser com l'església, no? Trobo una manera de contactar l'Adam. Sí. Per no tenir els puntets. És com una església, això. Trobo la música aquesta. Vinga, doncs. (12:21) Good evening, sir. Welcome to the Sanctuary Salon. Please state your full name. Ui, per què m'ho posen tant? Ah, vale. Daniel Lazarski. Daniel Ens el juguem ja directament. Identity confirmed. Subscription status active. Thank you, Mr. Lazarski. Your capsule is ready. What? La càpsula de què? Quin mal rotllo. Press to open. Vinga, va, doncs. A veure què passa aquí. Chiron. Ostres. Oh, que bonic i que tètric a la vegada. Mira'l! El fill! Yes. I know it's hard to believe after all you've seen, but No. I need you to trust me on this. We don't have much time. What about the body I found? It's complicated. What you found wasn't me. Not anymore. But I'm here right now, and I need your help. If you're my son, prove it. How would I do that? Just try. Tell me something only we would know. Mountain hunting. Que bé. What? When I was a child, you would sometimes wake me up before dawn. We'd go down to the river and watch the sunrise together. I aquella pausa dramàtica. And for that smog to clear just enough that we could see the mountains. It never happened. Of course.
But we kept trying, didn't we? You were hiding here in the stacks. Yes. When they terminated my project, I hid where they wouldn't look for me. In time, I found people who were willing to help me. I managed to retrieve most of my data and carry on with my research. Oh. Research. What were you working on? Imagine if all your thoughts, your memories, everything that defines you could be transferred into a digital realm. To exist long past your physical body. Beyond limitations. Beyond sickness and death. Beyond being human. Just to keep existing. Sounds like a living nightmare. You haven't changed, have you? I knew you wouldn't understand. But you will. Soon. I promise. The killer. I still don't see how the splicer fits into all this. He doesn't. That's why we didn't see him coming. He was an unforeseen factor. A convenient tool. Helena saved your research and smuggled it out of Cairo. Yeah. So we got her killed. Yes, and Amir too. It wasn't a part of the plan, but I had to. The project was too important, Dad. What about the surgeon? What was his angle? Yeah, Jack. El He tatuador. admired what I was trying to accomplish. Actually, I think he wanted to be me. Llavors ell és la persona qui admirava el tatuador. When did you become this digital ghost? When the splicer came for me, I had to improvise. Managed to get out before it was too late, hoping they couldn't follow me into the web. But they could. They came after me with a virus, a hunter-killer algorithm. It's eating through my defenses. If they break down, I'll be gone for good. How can we stop it? We can't. Tried masking my signature, but it was too late. If I could bust out of the building's internal network, I might be able to outrun it. So we need to lift the damn lockdown. The source of the signal is well protected. It's like the mother of all firewalls. Which leaves us only one option. A manual override. That's where you come in. Where does the signal come from? I couldn't pinpoint the exact location, but I've narrowed it down. Seems to have originated in the adjoining building. The high-rise? Yeah, I think it's the epicenter of all this madness. The signal appears to be coming from the upper levels. And Dad? Watch your step. Chiron still has control over that place. And you. Not anymore. Yeah, that's what you think. The more you struggle, the harder they try and get into your head. Oh, this just keeps getting better. Darkest before dawn. Which reminds me, once you get out, follow the light. Vale. Pel que es veu he d'anar a l'edifici contigu a l'hotel per carregar-me el lockdown, poder sortir i així permetre que el fill pugui seguir viu a dins del món digital que s'ha creat, segons el que he entès. A veure què posa aquí. Make your way to the hotel. La senyal ve d'un hotel vell. Towering over the building. In there now. Ai, però jo vull fer les missions que m'he deixat. Ara no em deixaran sortir, ja veuràs.
Hola, no puc utilitzar les visions forenses. Oh, m'han tancat. Ah, llavors és que s'hi ha d'anar per dalt. El piano. Ui. Què és això? Un ascensor? Ostres. Ah, aquest deu ser l'hotel. L'hotel aquest famós. Ostres, estic anant molt ràpid, eh?